uyingenza kwethu ukuboshwa indoda eneminyaka 42 efike esibhedlela leso sibona la kulesithombe esibizwa nge-Hartsby Sport Medical Center noma ke kuthiwa ifike iphethe umfana neminyaka 9 elimele yangena ke yamshiya phambi kodokotela yasiphuma ke ngejubane yabale yatsho amaphoyisa azamile ukuyivimba esangweni ke yashayisa ke lento evimba ke izimoto ke base ke beyilandela indoda yaze yobanjwa ke epetrol garage ibaleka nje kuthiwa ishiya umfana ke ozalwa umkayo seyimbulele kade ke imshaya ngayizolo yase ke imhambisa esibhedlela esevele ke eshonile yase ke yaboshwa abantu ke baphawuleka nje einkundleni zokuxhumana ngomunye uthi ke indlela esengisaba ngayo abantu besilisa ngazi inkosi yami kubhlungu ukuthi uThixo simthandayo is a male kodwa kamadoda wanandaba nokuthi ayiversion yenkosi yamakhosi benza nje izinto angeke yazenza uThixo angazi ke kwenzekeni kodwa ke khona la akonakele khona ngomunye uthi inkosi yami ngoba ke sekukhule noma ke sekhule thina amadoda asephenduke ke izilwana ngomunye uthi ngidabukele usenendoda isigcino ke asazonenza ke isishebo ngoba ke asangene wena bantu enganza kwethu mina ngizofisa ukuthi ngezuvo lwakho umbono wakho ukuthi ucabangani ngalolu daba hlangana ku comment section mina sengiphumazi kumalungu ngumsizi aka inkosi yowati ungakhohlwa ucindezela usubscribe uzowathola zonke izinto engiyiphostayo kuyona ke le channel.